toronginao vola be zay ro artiste aby zegny nandeha ty de zay mahatonga hoe misy karazany artiste de tsy magneky so matamatavy koa tsy alainao marigny zegny ny magnaraka zay zay ny question tsy fois digno anao zay fa manambady Thank you much. Question page, question page. Je voulais ora satria como tu zany tonga akito de vogna mal question jiaby. Misy koa tany hoe anao zay manajery Jonito. Atia tamatavy aty Toamasana misy zay ny amin'ny fotoagna azy ty ny agnatiny aty point carré tsika spécial satria nasainay hiakatra tanany vahintsika miasa be de zay mihitsy no tonga aty tamatavy Freddy DS 20 no vahintsika ny amin'ny fotoagna azy ty izay izy de apikarakara resaka événement maro samihafa miarabanao Freddy DS tonga so eto amin'ny point carré ya magnano mbola tsara Jean-Luc tonga so eto Tamatavy ary magnano mbola tsara tsika jiaby mipagnaraka page ny point carré aveo miaraba ny mpankafy ny mpagnaraka ny Freddy DS 20 amizegny agnarana zegny dia amin'ny resaka événementiel organisateur izay mo tegna nezatsika izy de momba ny tontolo ny asany zegny no matonga atsika mba andray izy nito amin'ny point carré de toa magnano soragna feno koa antsika jiaby zegny ndefa fagnotaniagna ny eo amin'ny page Facebook ny point carré maromaro moa izy io zay mazava ho azy na i Emily finangotany Freddy DS fa manambady antony atsika izy zegny baka io fa ny teo karantsika voalohany eto Freddy DS nisy événement nandalo teto Tamatavy tamin'ny 30 août satria zay ndeha Sainte-Marie de nahita ny makasika zay événement zay io le hoe vacances be nanakory stade zegny nisany événement zegny ny karakarenaro agnatiny Freddy DS Events nanakory stade bon ny fikarakaragna alongany ny zotra tsara ary tiako alohan'izay hiditra amin'ny zay resaka événement zay aloha longany marigny le volagninao hoe resaka hoe karakory ny vacances be direct donc tonga de vidéo ty arahantsika aketsika mahita ananjy hoe karakory izy takao ndao basi Izing, panakanto maromaro Jonito, Rimka, Eljo, Mopkan, Paris, Maman Sololo, Tixon, de io ihany koa DJ Natou, Mr Cousin, miaraka amin'io ataontsika hoe panakanto zegny avy aty Tamega ihany koa no agnisana ny anjara tagnaty vacances be izay. Hita igny sary igny. Fa raha resaka fikarakaragna, nanakory izy tato Freddy DS? Bon, ny fikarakaragna moa ataoko hoe lamagna ihany satria tagnatina za moa isaka magnano événement agnatina 6 mois avant agnatin'ny fikarakaragna zegny donc hoe nisosa ny lamagna raha jiaby raha ohatra hoe misy kely tsy mety aremigny am'le événement magnaraka fa atreto longany za mizaha public na moa zay fogna raha ohatra public hitako hoe afapo nahazo ambiance tsy perte izy nandao fidiragna donc milamagna izy tsisy ady takao nandraika donc petraka raha jiaby eto question misy baka aminay point carré misy ihany koa baka amin'olo zegny hoe atao amin'ny page Facebook itao de ny question zegny ny dirako voalohany zegny baka amin'ny namatsika ny amin'ny Facebook ao izay dia ho izy Ando Joseph hoe ino avy izy zany ny fepetra raha managna vinavina te hiara-iasa aminao Freddy DS zay fognotania bon ny fepetra malao tsy de misy loatra fa ny zavatra tegna angatahako voalohany ngambany de hoe ny mila confiance zay fogna de aveo ny mila za zegny za tia raha mahitsy mako de tiako olo koa fa miara-miasa amina de
tô que zenga tem a base né we confiance zen e mo fa pet confiance donc si mo mo calcula we taila ambadika sambadika fa in ko mapandena le raha mizotra soma tsara ary za miara-miasa amin'olo jiaby tsisy zay ny magnaraka zay question baka aminakahy ndraiky araiky satria ninaizako Fredides dia resaka fangalagna sary photographe anao dika zay anao zao fa tsy Fredides sy photographe fa événementiel ya sady photographe za io tsy afaka ambela satria efa agnaty raha igny de ary zay mihitsy no tsy haiko na mbola apetrakanao question zegny na tonga direct valiako hoe ino le natonga DS ary izy io noetiko jusqu'à agnatin'io Fredides event io voalohany DS io dikany DS io tsy diko sérieuse satria amin'ny mampisy mpanakanjo zay koa taloha Fredides agnarany ya fa Fredides de izy io boko izy io karazany hoe resaka agnatina sary satria za isan'ny tia sary nokletra mbola tampianaragna de lasa photographe de za am'draiky zegny noho ny hoe agnatiny kofa hiditra agnatin'ny sehatra hoe fitady vola zegny donc mipetraka voalohany hoe ino le tegna afantaran'olo anao ino le moramora ahaizan'olo anao de noetiko le hoe DS Fredides ty hitako moramora hoe tondrasagna ananjy ouais ny magnaraka baka amin'ny Gaël Chacur amin'ny Facebook io magnino mai ny afenerive sata tsy mba siagna événement maventy be karaha ataony Atamatavy tiako vi agnatin' zegny hoe dika zay mo avy afenerive koa zao ino mahatonga le hoe karaha mipesiziny fa hoe fenerive toko mba siavagna koa bon izy io tegna maragna za vafenerivo ouais veste ouais papako vafenerivo mamako Ambositra Betsileo de managna vinavina ary ametraka raha maventy be afenerivo za io mo mandeha moramora akeo ary za mo nandohako takofagna nanovogna événement ouais ary matetika za 31 décembre matetika afenerivo fogna 24 juin de 31 décembre matetika afenerivo fa roa taogna sa taogna ndraiky takatokatso zay no tsy nagnano loatra tafenerivo tsy hoe akory hoe magnadigno le tagna naviagna na hoe karahan'zagny fa le tagna naviagna tsy adigno fa andalovagna ihany ary mandalo akao ataoko hoe agnatina vola ndraiky mety intelo na inefatra mandalo akao fogna fa le resaka événement zegny ouais nagnizitra c'est un événement izy maventy hoavy zay fogna alongany fa mikarakara raha koa izy volagno takeo mikarakara raha zegny tsy mora donc la mitsika fa hoavy ary fa nisy fotoagna za fa namoaka publication hoe hoavy ny anjaran'ny Fenerivesta zay ny magnaraka zegny izy koa somary dirako am'zay amin'ny tantaranao sy resaka événementiel resaka organisation nanomboka tambiagna nagnanaovanao zo Fredides nanomboka 2016 za fa tagnatin'ny sehatra raha io ary tao Fenerivesta no nagnamboaka ananjy de niditra tamin'ny resaka ary tsy artiste ziraiky tonga ataoko tamin'ny fotoagnan'izay fa nisy concours de danse de taty afara mo somary nivadika kely tavela kely tagnatin'ny resaka tontolona sary za de nierigna ndraiky za taty amin'ny 2020 teo de jusqu'à zao io ouais mety tsy voatanisa koa amin'ny agnarana antsika satria misy koa amin'ny agnarana ataontsika hoe question mitovitovy ny amin'ny Facebook fa Antonio Kian hoanina namatsika Hassan Gueno hoy izy hoe maty vola ve rehefa mangala artiste maro be reo sa mahazo bénéfice satria maro be izy artiste nefa possible samby lafiny contrat somary nidiniky detay kokoa raiky zay ya le izy molo voalohany izy volaniko takeo sa hoe corte technique baka antena hoe mba tsy maty vola agnatin'le raha za ngamba tsy afaka le hoe anokatra zegny bebe kokoa agnatin'le izy fa ny amalako ananjy fogna hoe tsy maty vola raha ohatra maty vola mety efa niagna za nagnano izy tsy raha ary ngamba nareo matetika mety mbola événement tamin'le 30 août ngamba nahitanareo sponsor officiel IAS fa hatram'izay tsisy fa nandeha raika fogna hatram'izay ouais izy koa voatanisanao Fredides ny ataontsika hoe ny événement zegny nisy na koa ny artiste zegny nifanerianasa taminao tagnatin'ny événement zegny nataonao zegny mba tadidinao teto Tamatavy artiste zegny nifanavina lenao ay artiste maro ao ny presque fa takoady olo jiaby ouais misy olo roa ngamba tsy tagnatin'le izy fa iry Eljo iry Léonil iry Judas ouais iry Cesse
Basta. Ito ekipan'ny Davalta Brito koa. Ekipan'ny Davalta jiaby. Ankoatran'le hoe talita ty afara ekipan'ny Davalta ty afara ngamba mbola tsy tagnatiny fa ary efa managnetrehitra hiditra agnatin'izay ndraiky koa. Ny magnaraka zay amizay ny question tsy fois dinako anao zay fa manambady. Zay ngy matsontsy valia. Question nipetraka, question nipetraka. Izy volagno eo raha satria rehefa matozany tonga aketo dia vognona maly question jiaby zay. Za moa zegny mbola tsy manambady, mbola tsy magnambady. Mbola tsy manambady. Ok. Izy koa mboatsy amin'ny question ny fara zafy ato, inzay matony matonga anao maventy io, matavy. Izy zao koa olo nagnaraka anao hoe ataoko hoe tagnatina. Anao mikotrana marigny? Oui, mikotrana za. Mikotrana za tegna koa moa. Toko edy tsika mitovitovy edy. Za tsisy kibo. Nakamo namboamboariko ny volagninao koa. Zalahy. Itako ndraiky anao miaigna akito am'devany appareil reto fa bon tonga za maventy moa tsy haiko toy-batagna io. Toy-batagna. Tena taloha tsy karaha io? Tsy karaha io. Anao ka taloha mizaha tsy karaha io koa. Ok. Ny magnaraka asika amizay resaka événement izy koa zany publication dia hagnano interview amin'ny Freddy S Flanco dia misy olo dia efa impita aminakatra mbarako anao mazova fa izy hoe Antonia Bandy io fa toronginao vola be zay ro artiste aby zegny nandeha ty dia zay mahatonga hoe misy karazany artiste dia tsy magneky so matamatavy koa tsy alainao. Marigny zegny. Avy zegny. Dikany moko rô zegny andeha agnino zegny za. Hagnano raha body satria artiste maro andeha payegna lafo. Ino zegny dikany. Azonao io zagny zareo miasan-jareo koa malongany. Zareo mitady zavatra professionnel koa le artiste. Mandenga ohatra hoe tsy mitady raha karahan'zegny artiste aby reo. Za tsy midoka tegna hoe professionnel tanteraka ny anahy fa kosa hitako ngambany hoe olo presque magnantona événement na vitsy ny tegna hoe mitabataba agnaty le izy ary le artiste miara-miasa aminahy mbola tsara tadidiko hoe minominogna fa tsy normal na gazé na hoe resaka fikarakaragna. Donc mety zay ngambany mahatamagnan'ireo fa tsy hoe resaka hoe tambazagna vola be non mbola tsy amin'ny placeko ty donc hoe mavita magnano karahan'zegny. Zegny tegna marigny. Ny magnaraka zay koa juste nandefa big up anao hoany manavitsika DJ GF. Hainao izy? DJ GF. Agnitsakimiko bao izy ato. Niveau de le faire compliment fona zuma bogos karaha io. Bogos karaha io izy karaha zay koa izy mairie pistiche na za koa bagagy kawako. Tsy magnino bloqué koa nareo zay teto nagnano point kare sana compliment karaha zay. Vahiny olo samy job zala. Tu pagine kedy. Ny magnaraka zay Freddy. Izy koa ataontsika hoe misy zegny olo izy mahita le événement ataonao na eto Tamatavy na ataontsika olo amin'ny faritra hafa agny. Mba magnino izy mba to hagnano resaka événement. Ino ataontsika hoe conseil amezanao olo izy koa mba tia hagnano resaka événementiel karaha ty. Conseil namako tsy dia misy fa izy volagniko taminao takeo fogna ahiriko fogna hoe na iarasa aminazy na hagnano ananjy raiky izy apitrao fogna resaka confiance amin'ny raha jiaby. Anao mizagnahary anao kofa manana matoky zagnahary koa izy. Mety fo. Andeha fogna raha jiaby. Amin'ny événement karaha ino ataontsika hoe koa misy fahasaroatany le fa mikarakara événement zay amin'ny ankapobeny. Ny fahasarota angamba ny tegna eo amin'ny resaka ny contact amin'ny artiste satria zareo managna calendrier-njareo manokagna dia ary efa maro koa eran'ny Madagasikara ty no magnano resaka événement io. Resaka fangalana artiste ty surtout ny resaka festival. Dia ohatra zany zareo magnano tournée faritry Diana ohatra. Dia tsy haiko fa mipetrapetraka zegny hoe tsy haiko hoe mivolagna ino zao magnano raha akagny dia nefa anao tia hagnano raha amin'ny faritry misy anao ty dia fa sahiragna anao. Igny zao hitako tegna manahiragna amin'ny resaka fagnatsovagna zareo artiste. Tsy hoe zareo hoe mamila fila fa le anao mikindra le daty mahalibre-njareo mihitsy hitako. Misy monko tany hoe anao zay manajeran'ny Jonito? So ino fandraisanao ndraiky Jonito? Tsy manajeran'ny Jonito za fa izy volagna takeo za fa Finirivo. Donc faviagna raiky satria na avy amin'ny papako avy Ambodisaigna koa zay dia afaka agny koa izy. Donc noho ny hoe tany fiaviagna raiky dia tsapako hoe afaka atao tsara ny mifagnampy dia lerany koa. Dia mifagnampy eo fo zay.
tsy sarotry hoe ataontsika hoe amin'ny anao mbola tanora dia hoe tonga dia miditra amin'ny resaka événement mboko tsy événement madinidinika satria taloha bon izy volanao izy nataonao ry showcase madinidinika agnatin'ny boîte dia niboaka en plein air ino mahatonga expérience fogna ngamba hitako tegna basen'le raha ah ouais ya raha ohatra zao nao matetika misy raha raiky ataonao igny dia tiavinao fo koa le raha dia hitako tsy dia hitako hoe mizatoagna loatra le izy ah ouais satria za nomboko letry mbola hely hitako hoe eo amina 16 ngambany a 16 akeo fa nomboko ny sehatra niditra tagnatin'ny nifandray amin'olo namako zegny presque olo efa agnatina tady vola daholo ah ouais dia zay ngamba hitako mamoramora ananjy fahazaragna ah ouais eto ialako tsiny ho antsika zegny ny mataka 461 agnano réaction ny amin'ny ataontsika hoe ny antsika zay misy question petraka amin'ny Freddy satria fotoagna koa tsika eto somary kelikely fa voare jiaby ary hita regny ataontsika hoe commentaire atsika zegny ny marobe igny zay ny agnatin'ny page Facebook eo zay ny ataontsika hoe izao ataontsika ny projet za tia volagna fa hoe nagnino ma io vacances be izy koa vadiky festival sao dia baka karaha zegny koa ny ino plan magnaraka ao Freddy DS bon ny plan magnaraka moa zagny fa lionao koa karakaraha festival izy moa festival lionao mihitsy magnano io volanko afa dia festival lerany bon ataoko hoe izy koa avy aminareo zegny satria io moa zegny public fogna zavako karaha anao zao hitako hoe anao tsy za sûr mety magnaraka anahy koa anao mato nao nagnasana ivahiny ty donc lerany idirantsika misehatra raiky maventy zegny izy io tsy vitako kosa azy raika ary festival eritreretiko tsy resaka la mozika izy raika agnatin'le izy fa ty agnetsika resaka sport za ary mety ho zay no tegna mibatoeragna agnatin'le izy satria izy volaniko teo za tia sport za koa mbola agnatin'ny mbola fahatanyoragna tsara dia zay longany ary angataoko ito za dia efa mangataka fiara-miasa aminareo jiaby agnatin'ny sehatra ny resaka sport fa hoavy ivavagna amin'zagnaraka ao ary aboakako ampazy akeo fogna raha vao tegna hoe masaka le raha ah ouais dia zay mitonga mbola misy mandray fanantona sa mety tsisy trito mbola barengo ah ouais ampazy akeo fogna mamoaka anazy fa mbola barengo izy volaniko take sarotra ny micontacte zareo artiste aby reo raha ohatra moa zegny anah moa karaha na tsisy hoe rio joker io na tsisy an'zegny ko hoe formule anah misy raika tsy manko dia efa aleoko anilena le date tokony tiako agnaovagna ananjy ah ouais mialohan'ny amanagnantsika izy tanteraka izy koa ataontsika hoe misy olo zegny izy tia hagnano événement tia karakara événement io na ataontsika hoe mety raha raiky fidiram-bola be soirée sy ny tariny jiaby na resaka organisation amin'ny ankapobeny dia possible ve izy hoe amezany anareo Freddy DS mikarakara zay zavatra anazy sa hoe nareo événement nareo fikarakara anareo hoe afaka atao tsara fa ny raha apetraka fogna raha ohatra hoe zavatra koa hoe tampotampoka le izy dia tsy mety amina raha ohatra hoe tsy haiko hoe mois avant no agnano hoe agnano raha raiky dia tsy mety amina ah ouais la misy fotoagna zay misy fotoagna izy dia igny izy fahako ah ouais zay fogna zegny amina fara boka fa tsy mangotany iky agnaty resaka organisation ataontsika hoe l'événement mavitika ataony raiky vacances be ino ataontsika hoe raha raiky na roe agnisan'ny hoe mampisarotiny anao amin'ny côté-na resaka organisation tiako volagny na miaraka amin'ny staffinao na miaraka amin'ny artiste ino zegny isa raha raiky mampisarotiny anao kofa fotoagnan'le événement igny mihitsy zegny tsy dia misy loatra satria za zegny koa fa miara-miasa amin'ny ekipako za tonga dia mipetraka hoe karaha zare fogna dia donc tsy dia makalaky loakatra za fa aveo koa zegny zareo malaky mandray za magnano tonga dia malaky mandray donc tsy dia hitako loatra hitako le mahasarotina anahy fogna ngamba ny taoko hoe agnatin'ny resaka hoe le olo avy amina ohatra zegny tonga misy olo mahay za ohatra misy olo mahay za izy nefa izy tsy magnaraka an'le lahy magnapetrako agnatin'le raha zay fogna hitako mahasarotagna anahy le public ah ouais izy koa mitorogno mahay anao io koa fa matoy olo aby reo nagnefa vola donc zareo mila tambiny agnatin'le vola nifain-jareo ah ouais donc aloha samy vagnaja matoa tonga koa dia samy be fa tsisy hoe mahay ny Freddy iza dia aloha za zao non
ary igny le tegna tsy tiako le hoe le olo miasa aminanjy igny tsy asanao ajany fa efa za tonga akeo zay vao magnaiky alamagna anao igny zay foana isaratsika jiaby zegny niza isoragna Freddy DS izy volana izy fa hoe ny amin'ny ilany zegny ny maha izy organisateur ny événement no nagnasantsika izy teto zay fa izy volana izy hoe mbala magnano fo izy ny amin'ny resaka photo zegny agnisany nahaizantsika izay ka mba ny afatra anao an'olo jiaby zegny ny mizahantsika ny amin'ny fotoagna zio ty ny moa ny amin'ny casquette amin'ny resaka événementiel misy anao zay Freddy. Ny afatrako voalohany ngambany hoe mandeha amina atsika publika aloha tonga resiko hoe atsika miaraka anaty le izy aza malaky mampiteny sary loatra raha ohatra ka misy surtout na amin'ny era Madagasikara fa aketo aloha resiko ohatra aminay Tamatavy aza malaky mampiteny sary loatra ohatra misy raha raika tsy mifankahazo ary tonga raha zanareo ry ano zao aza resaka atao an'izay fa natoa le olo raika io tonga amina toeragna amin'ny tanjogna ananjy raiky misy ezaka be koa fa tsy voatery hoe sarotro be koragna raha atao direct le izy fa zay foagna ngambany hoe aza malaky mampiteny sary loatra satria i koragna igny tokony tsy napidiranao takeo napidiranao voatery tsy maintsy mandeha fafatra amin'zareo amin'ny raha dia magnaraka an'izay magnano fisoragna maventy be za ho an'ny publikako Tamatavy ary koa ho anareo mpagnaraka ny paziko ivelany na ivelany faritra ny Tamatavy hitako anareo agnatina commentaire jiaby mankahery ary félicité ko fa hitako tegna hoe tsara le raha atao mankasitaka tegna mahavelombolo ary mamporisika zaho hiakatra am'le tanjogny le maventy be le tiatsika ho avy dia fahatelo farany amin'ny tsika artiste aminareo artiste mangataka za hitohy foagna ny fiara-miasantsika ary surtout am'le magnaraka koa satria misy raha maventiventy akao engany tsy andana anareo fa izotra tsara foagna ny fiara-miasantsika eka zay nikolagna nataontsika tamin'ny Freddy DS events aty Tamatavy no misy izay dia soraka antsika jiaby zegny niza zay dia izy volana zay fa hoe nifangiliagna événement ty vadiky festival dia ambarana eto fa na zay mahazo fagnasagna na tsy mahazo dia ho tonga fo zay équipe ny Point Carré am'izay fotoagna izay dia merci antsika jiaby soratra magnaraka mbola misaotra betsaka anareo agnatin'ny Point Carré avy eo anao na tsy azo appel aminana koa fa miboaka fogna vao mipublie za tonga dia direct hoe hoavy ary izy volagno teo za miara-miasa amin'olo jiaby io tsisy hoe mahino vario ndraika antsovina hafa jiaby mitambatra agnatina raiky satria le raha le atao raha maventy be io festival io dia vacances be ihany vacances be zegny mazava ho azy donc tsika fa hoe vacances be zegny fa olo raiky miara-vola amin'ny tanàgna raiky marigny zay koa dia mankasitraka atsika jiaby nagnaraka ny page ny Point Carré